Paguron na guruta, miteli suri pamasi na buangin na deda gabak biri tujun na watakalina. Patjai matan na juku na tomatiwi na ibatay, bisa koloki syari wita na tampungan na tomate almarhum almarhumah, ya kotomelo na makde amalkan ini doa. Iwe fadungan nge telu nomorosit dimancaji wido ari tujun na tomateta. Yang kedua tawassul kita kepada Nabi, yang ketiga mancaji itu salawat. Makanya maka Nabi tayyib batik kata lo yuluna tanah tampungan almarhum almarhumah, maka secara hakikat ya kaya tu awatanan na tomatiwi pacan ila laki buruk na letu aso na kiyamai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul musibah, keluarga besar Alina Guruta Muhammad Dahlan As'ad SAG MA beserta dengan para keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan Adinda Toma-Toma Lepita Gurunda Ibu Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang. Yang saya hormati dan saya muliakan Adinda Toma-Toma Lepita Gurunda Sekretaris Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidin Rapang juga sempat hadir membersama kita. Sinina tomatua malabi jamaah taksiyah yang masih kifung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah syukur kima pulitan digangka lori sisi arraji aku wasangan nafung Allah ta'ala. Nasaba ilalanna yuwangiwi tentunya natafadang kamada hadiri mak deput-depungan tatofadang kamana mak deput-depungan nasaba Asia mana asi sumpungat tak digaga akatan dan niat tujuan tayamana di nakadanana tomatua buruane dan niat makundrai sangalina natofadaya kadua wali di mata cenga di bitarai mak dararari nasaba pak dongang na itu dukangi lo itu junna waralatal marhuma tomatama labita hajja habsa wahab Magi-magi na sa bapak dongat tayamanang mancajiwi patampak baraka na pamasik naya dampun na sini na dosa na atas salam na almarhuma itarimay sini na amala ibadah pagkasuyan na almarhuma nadi gaga iwalo kani almarhuma ritujud na ibadah pagkasuyan na sangadin na pawada suruga pamasin na Allah Ta'ala. Maka tentu itu juga dimandingkan almarhumah aja tabaturan memilodongi warialata
Pak Makarena Bita, alangkah celakanya seseorang yang mati na tujis kiamat. Ia pertama bicara umur malampi apa mati lupis kiamat. Tapi Makarena Bita inur ata kami nama cilaka. Magi nama cilaka pak di nagaga pak di mondingan na milodon. Salawat na niya papasalamat masa. Ifongol lalari alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iya simata jelokani asalamakan akatuong awan walinota mananungang akatuong awan wa akhirata. Sehingga nato padang kamanamua nato pada makalit dari salang kabitarai nadiyat tupuri awal gading itu daki yasik Nabi pamulawa. Maka dari gagaya katena yasi matematis sangadina noto pada tumilu salama iya manan salama wanwalino salama wanwa akhirat. Makanya inti segala doanya hamba ketika mereka bermunajat kepada Allah, ketika mereka memohon dan berdoa kepada Allah, maka dia naga pat dongat tutu iya mana sinin na pat dongat na atau matapat na huwangi ya kumariladongi yakun nabati nasabati fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamakan nasabak di cinna lino yakkatai assalamakan nasabak di cinna akhirah nato mabila rifacalana fungal ta'ala. Maka tentu yang natomino salama riwan walino tunangan di cinampo aga may sapa nomoro sidi Mailu isa pariyoran na fungan latal kito yun na pagkasuyangin na saba at tinurukan na mananungan na jadi. Yang kedua, syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya. Sinina tomatua malabi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilalan na ako rangi, narampi fungan la ta'ala makada ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Ia ko termasuk atau matepe natakko nauji ki fungan la ta'ala. Apa itu ya senge ata sompe fungan la ta'ala ki tujunna itlai pakaswiya. Na iro itlai masompa ijame ye nasurang ipuangi iniriri ye na pesangkanagi. Amantu billahi wa amantu birrasul. Keyakinan lori fungan la ta'ala na sabatan rasumpana atin lori puanna wa amantu birrasul. Keyakinan lori nabita na sabatan ra akka cumalampun amadeke. Maka ya ko termasuki atau matapat na fungan la ta'ala na takko na pononno siyaga igan na pacoba. Apa made ia nahungan la ta'ala tumuji atanna mesti sesuai dengan kemampuannya hamba. Dena mungkin na panono ipat coba na puannya ya kode na sanggupi wilopong ata. Na paniya tuhungan la ta'ala muji atanna makrupa-rupa. Ang kami mang ata yudi pirito yun na waramparana na sabaat kita rito yun na sugiran na. Ang kami mato ata yudi rito yun na jama-jaman na wat dijaji pun na pangkat jabatan yang dimiliki. Ang kami mato ata yudi rito yun na pak dimondingan na. Na yaro kung Allah Ta'ala mo di atan na manasagwan rupa. Maka da yaro kung atan na murosidi. Melo iyak kadaraja na. Yang kedua ivalungi witampak na. Makanya maka da yaro tayo kunakan na sara ini nawa. Tituyun na ini atau matapat na puwagin tumilungi matumapisandra. Apa malik, digaga to din akan ni sara ini nawa tumatumala iyan kihadir. Apa iri di akad tata rencana tadi tujun nafak dimundingan almarhumah tumatumala dita tumilungo pa si sumpo. Tumilungo pa si yamak baka tumilo lupe ulan ramanas si pakariya si pukaranto. Tapi ilalan na yasuri ilalan na yawan niya. Tumatumala di tak tori huwadi tak lisri famasina fungan la ta'ala maka yasengi rupa to yulona yukuna tumatili dene rasa mak dan na uy matay macan raka rupa tak macan lapak kita mata tak makai tori huwadi tahe lisri famasina fungan Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi maka dai guru tak dai gaga to dai nakan ne sara ini nawa maka iya wat di boreia sara ini nawa nomoro si di tomelo mappe sandre apa nabi tangagi nakan na sara ini nawa anna ratuna 20 sek di masehi 2 torifojin na lisuri pa masena pungalata amorena italai Abu Thalib mamimi dokona Abu Thalib na malasa na mancaji apu falla fi aruna nabitta mati amurena na sabalasan na lolong at tumatomalat di yang kihatit magana 30 mati na murena takkumati si bainena italai fangulut ta Siti Khadijatul Kubra maka yawat diburai ni sara ini nawana nabi tak degagas sengadin na famiraja di pengalataan tafiri tujuna idi atau matapat na buangi apa tanyaki je suruh tanyaki nabi maka pikir cara nak burai sara ini nawai ya konakan ne pacoba na uji ki hubungan la taala afa aja lalo muasanya lemu matapat ya kode na uji ki hubungan la taala aja na ya sangalewe atau matapat na buangi ya kode na uji ki hubungan la taala to motomalat yang ki hati maka ada mele pukangka nomor di tomelo mapisan yang kedua tonangi itelah isi pak sabara sapuro arroi pasabara iati na tumawarekada makada na uji ki pungalataan apa itu ya sabara itando sabara na sabak perintah berarti mesti mati nulu naman nanungan itelah ipakaswiya terutama ritujuna itelah isumpajang yaitu ya pakaswiya sumpajang ipakbu dega kaya selibur di napa dan anai angka yasengi aso macalla tanggalak macalla iya na macalla tanggalak enade na lo masikola namo lo masikola dito gada guru tama apa macalla tanggalak na yasengi sumpah jana reka kaya semakada tanggalak macalla ide je wasumpah jamali macalla tanggalak aso aha di apo kaya bahkan namo to manasa ne jamato maka de guru takin romi mengimarat di yasengi ibadah taninya ko pangkau kena apa itu pangkau kesumpajangi apa maka nang kepa kade guru tak angkana tatoruku sujud tu dah selesai itu sumpajamu berarti sumpajani ini namarati ternyata maka dak ko baca bacana apa itu baca bacana sumpajani manci di sikri takak barek letu beres selesai ne ya pula mana ya lo kenda pe mon romarajim maka de guru tak ternyata ko pangkau kena ternyata ko baca bacana tapi oke di tujuna ati nuru naman nandungan ni wadi jadi ijame lurui di sini jam masyarakat apa sibuk kina taruh jamak lido ijame magharibi dene jam iseh mari mata koki boleh ki makareso iya pato apa si jama oke supaya subuh kade guru tadi aja apa si jama apa si jemu makanya kira marak ni makanya kade guru tak iya napa sumpadan na soba ati nulukan nama nanunga nomorosi di mesti na boleh ya sehingga sabara magi sabara itu jun na parita na buatnya berarti mati nulu nama nanunga sabara na soba larang pikir carana manini puli kuna pisang kengengi pungalatanya namo makan jari tujun nafadan narufatau namo makan nori tujun nafakitan narufatau tapi masalah agame ada nih jama maka de guru tak manini ke puli kuna pisang kengengi buani namo ni ham makan jak made ciri tujun nafakitan narufatau nasi sapa agama tak si saleh ajak mau jami maka mesti manini puli kuna pisang kengengi buani yang ketiga sabara yukunakan nikmat coba sabara ia ponakan lagi musibah sapuro aroi pasabara ia tie napaki mawarika dan makada na uji kapung Allah subhanahu wa ta'ala makanya maka de guru tafandite ini nawa musabara mesti mololongat tu dece apa itu capak na de cinggi de gagas sangarina pawala surugah makanya maka de guru ta'al imamu iman tak duha ketika seorang hamba diuji oleh Allah elok mi tandai darajat na puangi falungi mi tepat nah tapi nakanai dua telu pacoba nakanai dua telu musibah amatian ni tori fojin na lisuri pamasi na puangi tapi ang kasi mata sakbarakan
nafak dararari sakbarak na nasapura aruna na pasakbarak iatina maka de huangi malaikat sakbiwi maka dia rupa dimundingan nal marhumah nasabak sakbarak na yamana keluarga nasabak lisiri pamasina atau rihojikna maka baja nasangadiya takumalasay o sellewi olina o sellewi jukuna o sellewi darana wadang pengamana sinina dosana atas salanna upasiyama uwaryalanna ilana suruga pamasina hungalla ta'ala. Makanya ulama hikmah mengatakan ia na angkata sakbarak na sabak sakbarak na tania na sabak warekada na pak dupe warekada na sabak pangkau ka maka pahami ia tu capak na sakbarak dece batuah makanya ia tu capak na ayat makanya hungalla ta'ala innallaha ma'as sabirin majo puka si bawa ka ataku ya sakbarak ya ko atas sakbarak na sibay pungan ta'ala ipahani maka angka decip ko tunataro huwangi dituyo na atas sakbarak itu motomalabi yang kihadis apa irite sejarah na pangulutan Nabi Ismail batuan na sakbarak na dituyo na parintah na pungan ta'ala na yato na labong ambo ilo pak dupe tandra papi jepuna lo ribuwangi aga na podangi anak na ya bunayya inni ara fil manami anni asjahuka fansur mata torai anakku ipannipi ka riwat tuan nigere ko nak maraga-raga tu tanggamu na ya tuan anak maturu riduet to wajadian na deje na hoji lucaki fakitan na tomoton na sabawa rekada de na hoji sikalo atin na tomoton na sabah oki tudun na pangkau kena ada na podang yang botna ya abatif almatu marusa tajiduni insyaallahu minas sabirin ambo ya kayo parentana buang itapak lupa laro ni mati pitalolonga nga namorosi di punesi pak maturu risesena parentana tumatuanda yang kedua punesi pak sabara rituju na parentana pungalatana tatap koyale yang bangkung ipure kuwan-wan ni fatada ngiri alun na lo pungadana elo pak dupe tanda tepat na ribuangi anak-anak sakbarak ritujun na parintana buatnya na tapo na sorong ibangtung ri alun na napitangi araja aku wasangan na hungan la ta'ala apa batuan na tandri na sakbarak na Ismaila ritujun na parintana buangi nagiri anak na nati yang makan ribaku maka ni gurutan urat tiya patu uli tiya sakit juku tiya malara darah tiya masolo nyawa tiya lok ya nadena situru iluna huangi yakin pasti mesti itu ya nakajadian namo tamak kelen ya nakungan la ta'ala nadena situru iluna nadena jadi Ibrahimah itapangiri api malumpa-lumpen justru di tanah ko barang api dia kedinginan dan menggigil mari apa deh nasi ture rona buatnya naluru macam ke Eropia ya natu nakada guru tak temakau api tepatot do anu maruncingnya tepauno anu molosoe ya koye tua nasi tinaja nade nasi turu ilona buangi pasti deh nakajadiya toma-toma lebih yang kia hadir maka itu junna fa dimundingan nal marhum atau matotta dena tugaga yewat di bore syara ini nawata sangadin na to sakbarak na to mapesan dari huangi na aja tafaturan no min lodongi warelata na salama ilalaki buruk na lebih-lebih asalamakan pilih nasiwalik na fungallahu subhanahu wa ta'ala sini na to matamala di jamaah yang dimuliakan Allah makanya yaitu yawan walino ya kotomelo salama tuari libot na yawan walino tonanga cidampo pa iya tuan walino yundi makukuin wali pangami de pagaga sejarah makadang katau tuo batu libot na yawan walino na mo magalak dan na papoyin na huangi dituju na atan na degaga yasa makada tuo bati apa na boleh mengalatan makai pa yawan walino wali pangami pak kemana masana tau iki angka matu na angka waktu isaliwan wa ancajigangi iriti kemana kasih wijat tapi tapahani musti salaya tuan wa ancajigatta isalaya tuarang paran
isalai tu jama-jamangi salai wi pak di mung dikete dua telu jate salai ya ko nadapi ni fak juga nadapi ni mati ganggi apa makare guru tade na tumbo gaga papangaja kami nak batua temak kisah da temak pangkau kan okomete tujuh nai telai amatiana apa yang mati ganggi edena wadingi manghinda mesti ki narati yesenya matiana na ya to mawat dilara ipapudin na sedia gaga ya to pawat dilara ipapudin na sedia gaga itu na italai amatian atau motomalap yang hadir maka ya kotomelo salama tuori lebo na yawan walino elo ki pegi yang manata mumpung iwarengi waktu na kesempatan pakiguni waktu kesempatan mumpung iwarengi awatangan adisi ngapaki guna yero awatangan adisi ngata apa magai iya payasang itu aliwi manyama yo kotomadisi yo kotomalasan nadeje gaga nyama ye sindi bawa lasang mupo kiki nadeje gaga nyama namo mega warang para yo komalase tenade gaga gunana warang para namo maga kanjak na jama-jamana ya na malasan na deje gaganya memari tite to malasan ni tamo bak matan na soy matin radis sekada lingkilo kega na to manyama to manre temakinati makanya kane guru tamu pungi ore kawatanga fakigune watanga muali singa mo mage mega saji selekta saliwa pa iore waktu de gaga kesempatan na makaswiya iware kesempatan de gaga waktu nama kaswiya mari ditujun na jamak-jamalino na tomat-tomat yang ki hadir jadi ya tu maka da guru ta aja akam mabaja na sangadiya ko na tunangi ko itala isasekali matinulu milo no makaswiya na dina na coco milo no masidak kari tujun na warang paramu malapo bami warang paramu na dina na coco to masidak ka ya kona tunangi itala isasekali tomat-tomat yang ki hadir apa yuko tomate apa tugas tak ritujun na gitu tomate nomor sidi repahagi idiyo pakanjaki diyo na paci bate tak mak diyo mereka bate tak mak diyo fure diyo tomatewi walungi parapiwi pawalun dal marhumah pure wadu tomateta ya sumpajangi masoro malak ikui masigi pura ya sumpajangi lembak maka de gulte ya ko tarate asera ya ko waji apa agiro asera nomor sidi pajambang itu matiwi sengi pajamba tombate yodo tepa iya tuh kami namakan ja masoro malak bimo itu matina orang yang sangat dekat dengan almarhumah itu makan ja apa magi ini namis sengi rahasia atau mati Pak Mega tuh jadi tak paham maka niga mo itu matina lina tuh mali cicing ulo warna halan ya Pak Mega tak paham aku ada niga mo itu matina alina tuh mali supuik mana anak mau ame mako makanya guru tak orang yang berhak maka tuh kan jak mo itu matina orang yang dekat dengan almarhumah niga oke dituju nabi jawiya pura ya jo tomate napa si jenneki pura jenneki tomate taidiyo pura idi pakam ipada ka iwalu ya sumpajangi lembak maka dami guru tak pandita iya ko angka ko sabiwi li suri pamasina hungan la ta'ala men regala gana na cakuro ilillana aga tanranda musti kepiye tuwatana na mata na tonang iya tumak berhungi ya na angka ko hadir ngiti lisuna ri pamasina na dina gaga ko ditujun na watak kalina apa lepot na nyawana maka pertama yang angka lakukan adalah pejamkan matanya jadi apa guron na guruta miteli suri pamasina buangin adega gak biri tujun na watakalina patjai matan na jukuna tomatiwi na ibatai bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mesi matu yakka poliko garandana iputamila lagalabo na kibur iya suri baca bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
maka dai ande guru tak imasiwi tomati tak selama 40 hari 40 malam baraka iya tu pak dogen ya pilih tak balik innalillahi napi tutup matanya maka dai guru tertutup mata namu baca ya roh meko si makka pole ko garandana muku tamila lagalago nakik guru ibaca ya roh aga pole nah imasiwi tomati tak selama 40 hari 40 malam makanya termasuk pak donga pesuruh maponcok bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nak pening pura ilang matomatiwi ibaca kang itandaki pura baca katalaki tomatiwi biasa ki malatana ikamu naitar ko yesi na pasa dapuran na tomat termasuk maka de guru tak ia kolingkini tomatiwi ku celurik na kiburu na monria walima atanna monria lima abiyuna yang lepas sapa sukacina ibalalla na ilara ipawalubna sirekuam mangimalumu ya dampengi dosa almarhum jadi itu nasabari nih lega pas sukacina ti ya kumili lemak patiti itu monria walima atanna monria lima abiyuna maka de guru tasarekuam mangimalumu ya dampengi dosa atas salahnya itu tomatita fure baca kata laki tomala natani pak goli-goli tomala natani pak libulobi netari ya senda pasada purana ada baca biasa wacara wangi ada tabaca komala kitana minha khalaqnaku wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra poli kita nai panca ya peringerang rewak kiri tandai nasaba amati ngata ipatokong iri tandai untuk pertanggungjawabkan amal perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia jadi itu ribaca ya korena ya aplak kade guru tabaca bawa ni puluh wala bikatalu na selesai apa ya korena ya aplak baca bawa ni puluh wala pa ina tu puluh wala liwa poncot na makanya taplak manamu puluh wala ikon katoli na aplak mati wawan di iro kuluh wala siaga ayat iro kuluh wala siaga ayat marak gitu ya aplak tapi ini sesiaga ayat nah iro kuluh wala pa ayat kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salah satu surah yang pendek setelah inna a'toinakal kautsar opoi kul huwallah. Makanya ketika Allah turunkan dari langit ke bumi dua mimatotum te malaikat tinggi waliwat dayero lampe na pani na malaikat mapamulit capat na iwatan letu capat na tamoran maka de guru tak si Muhammad Sayyidi yana angkato mapamula malasa becuk batu alasan na nabati kuluh wallah berkahnya surah Al-Ikhlas mancaji wipati pok lasah makanya yaitu kuluh wallah pati pok lasa watak kali kada guru tenan kato baca nama pamula malasa becuk batu walasanna dia baca 3 kali dena jadi malasa badanna ya pilih koto malasa mak dareke ya tu paje namanya mah yoko pure mak dareke ada nostas ya tu pomonya masa di papina di ku yoko pura ka mak dareke dareke mawa ni boleh itu nanti nggak memang dari cuma tomelo memang pesantren peko cara nama pesantren ari ngarani okiri itu jumlah sikerita termasuk amalkan surah Al-Ikhlas apa makanya nabi tak dalam kita irsyadul ibad iya koto malasa dua itu sikrit na to malasa nomor sidi ibaca pak dongan Nabi Yunus ke 40 napa ibaca kuluh wala kasirati ya mulai sikri baca ya koto malasa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin baca 40 kali lapata baca kul huwal kasiratu ada nasanamit tak dalam kita irsyadul ibad nomor sidi musti ya dampangat dosa mutasalamu baca nasangadi ya tandrik ya katih mulisuri pamasina huwani degaga atas salamu dosamu mengulur Allah Ta'ala itu berkahnya surah Al-Ikhlas
Baka makare guru tak ia kotomati ini can laki ilah laki buruk itu nih paresaki berkahnya itu surah Al-Ikhlas. Bahkan ada ulama hikmah mengatakan ya dan katok baca kul huwal kasiratu liwat tumalasana na tandiki yak katina sabalasana na takkulli suri pamasena fungan la ta'ala purana iwalu namilu ya supajani maka Allah utus 70 malaikat masumpajani dukuna. Itu berkahnya surah Al-Ikhlas. Makanya Nabi mengatakan perbanyak membaca qul huwallah minimal 10 ilalana sesusiwan dia. Kan Nabi tamakkadah makanya ya kolak ini. Ya nanti tu baca qul huwallah kasarati riwatu malasana natan dikiyak katena sabak lasana. Li suri pamasena huwaknya maka Allah utus 70.000 malaikat mensolati jenazah. Jadi aja tahira ya da angka tomati namilo ya sumpajani saman namaralu matan nasui magi namaralu pertama bukan tanda turunnya hujan tapi dihalau ribuan malaikat turun dari langit mensolati jenazahnya almarhum atau termasuk maka dari guru tayana itepan juku nak kota dena siyama maka dena dari ulah alati juku nak tua sokiyama berkahnya surah Al-Ikhlas. Jadi yang kata semasa hidupnya rajin membaca surah Al-Ikhlas yang kamilu najama tertanah baca pure masuk pada nabaca maka dari guru tak orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas dena dari ulah alati juku nak tua sokiyama kenapa Allah sendiri yang menjaga jenazahnya. Oko Jawa ya, ada ulama meninggal kurang lebih 50 tahun setelahnya ibu kayu roki buru. Apa pendok? Akatana pak dimundingan 6 milo palete kiburu nasa dina masigi apa pun na pasantri. Pas ketika dibuka yero pepengge ternyata masih utuh itu jenazah na 50 tahun di Madinah. Baka sempat menetiskan darah segar iru waktu itu motomal biyeng hadir masaruk nama wangi heramana itu kakak nama kutane nakada niga niye politik niga apa nakada neneku itu apa memang amalan na waktu natu ketika hidupnya rajin memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas termasuk maka de grup tayanang katuna baca qul huwal dari waktu matri waktu tuona ya namati na tiapa nya masaruk mawani ya tujuhuna namun ni makban ni masaruk to baka maka de grup tiyo kidiyo na malemak mana je pat tamak buku-buku na namun jadi liman na kilo-kilo to ketika dimandikan mage barakahnya surah Al-Ikhlas. Jadi yana tu nakada guru tak ya da angka to riwatu matina na idiya na milo malemak pat tamak buku-buku na serekuwa mangima pacing adiyungan na rajin perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Makanya Nabi tamakana yaitu sikri atau malasi dua nomor sikri baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin napata baca qul huwal kasiratu. Apa iya ko tomak bicara lasa di juga gatuli na malasa di malasa mana tawi cumeng kami tuli wala sana pak komplikasi ni cuma yero Nabi taye 70 lebih umuruk na nabita na takuli suri pamasena huwangi maka de sejarah na guru tak telu milasan na nabita ada yero telu milasan na nabita na lisuri pamasena huwangi nomor sidi itu Nabi sering sakit kepala biasa mapat diulun na apa pengaruh racun yang pernah dia minum disedorkan sama orang munafik. Yang kedua ya Nabi tak biasa macakik bawa peluk kajina. Yang ketiga ya lasan Nabi tak mendek bawa semenah. Makanya telu milasan Nabi tak nalisuri pamasena buangi mapat diulun na macakik peluk kajina mendek semenah. Ini siaga nila sata tonan. Kanila sagolai, kani kolesterol asam urat remati tekanan darah pada salata. Magi najara malasa Nabi tak payah jito Nabi tayo salah satu sunnahnya ya kumatangan manda iya panapaja manda ya komeloy maso Nabi tak ya panapaja manda ya komeloy maso ya ko haidi maso pinato pajak kan deh. Makanya nya tuwatangi iya ko saimbang mo tama way anriwi udara dita to malasa
Tapi kapan salah satunya lebih akasolang pulena? Apa rata-rata anu lebih makasolang? Makanya sepertiga makanan masuk di perut tak, sepertiga air, sepertiga udara. Berarti seimbangnya tanduin upanna salah satunya lebih akasolang pulena. Apa anu lebih itu makasolang? Ya kalau lebih pelata maka dete sempong. Lebih cekik maka dete gering. Lebih lundak maka dete kolesterol. Lebih ceningin maka dete nopo ke kula sagolah. Lebih tadarek maka dete tekanan. Makanya je tomato teriolo ye kirite lopo tomato ariolo ye mapulo-pulo to ne jo muruk na duan rupa me jelasan na ya korena mese posoi. Ya pohaiti. Ya dalam makaresona kita ngana resona na wala kasona ya to na namadekah. Nasapa bang milim putih do nasara ceripana nino ni cinno na nari aja nama nasa apa mari tomato tak penek matuai penek magana ya apa hai di penek matuai di penek cu mana mega 47 ya to nama kura pakuleya apa ya na mega tu 47 nete nama kura pakulen na pahangi dua itu ya korea na pananda kaliwa ikan na pasuran nah ya nama nana tiaje soro namo anu sana 7 to wala pasuro takwa lolo pak kami matu ya namanan naubinya abad sini na tomato-tomalat ni jamaah yang dimuliakan Allah makanya rewa kapaibang maka dia itu ya amat ingin manasah makanya ya koyek dunyawana tawi mapamulek kucapak kanu kuadina letu ketiga rok makanya tomato tak ya nalungi tato malasa talutu kena pesa namorosidi nakapesa pala kajina yang kedua nasapuro arona letu yesik na posina napa nakatani saratna ya nama cekek pala kajire mendek semangi mapusa pusa ilinwe baka makane guru taya ko makdape ko namo katani na pesa na yawana ingat na namo sadingi macekek ajak mosalewi magi itu tanda malak dalasana makanya itu tomato tanis ko malak dalasan tiya na pura mo nagis dan aja mo salimagi malak dan itu ya pidi iyo ko tolongi tato malasa doang rupa 3 na beskuy ipanlap po yulo na to malasin na diya na kayilo na to make makanya guru tal magafurullah ya na loko mi tato malasa pertama bukan tangi jepine watak kalimu apa itu jende pakai ya salamat tamilan na ruangan na ada pikir sedena do cilatum na aga bicikangi pertama bacangi Fatihah yang kedua ayat kursi yang ketiga kuluh wallah sepungi serat na letu capakan kuadena namo magalak na lasana yena tanyapa waktu na dina mati batongan na kadai guru tak iya konarate waktu na nasabak lasana li suri pamasi na buangi iwaring along orang tapi namo magalak na nasana yena tanyapa waktu na mali siri walau bolana apa guruan na guru tak magafurullah sini na tomato malak yang kia hadir makanya na tu biasa maka de guru tak tonan itu anangi pasal boleh ni umbasi tapu-tapui marutu buruna arapa mati dawai pulo kalai mendegalak da cakuro ililai jadi ya komele itu lepu tawe nomor sigit tiapa yang mengalari na cakaruk do kadai guru te yang orang mau perhatikan ya na lokom mitai ya na mengalari na tiapa aja cakaruk do jangan kau tinggalkan yang kedua ya na ngita taperi ingat nama rutu tompo nama tanah aja na dia musalai ngita ni nadena gagawa rekada ne fatu juang ina sabar lepak nila maka dekati ti bimbing ni patu di nasobat dena gagawa rekada siti naja malak bina buada dicapa amat ingengi sengadin na kalimat la ilaha illallah iya na rumah kanja ya kotomelo mati si boleh-boleh na tabati yoroto moto malak biyan kihat na yatu na di makara ina mawatang tapi maka guru tak yana angka mo pasumpah ya pak berejama italale ya komelo imate dek gaga na puada gitu pak berejama dek gaga na puada pasumpah jangi milonan lepus sangadina aware kadap terakhir dek gaga na puada sangadina kalimat la ilaha illallah Nabi tak jamin ya dan kata puada kalimat la ilaha illallah dah halal jannah jaminat ta masurah.
Jadi jamin kita masrurat ketika kita mampu mengucapkan syahadat di ujung kematian kita. Tapi makanya guru tafandite ya na angkamu pas supaya pak beri jamak pertama jaminan mampu mengucapkan syahadat di ujung kematiannya. Iwarik alam orang degaga awatana degaga susah tomato malap yang kihadi. Makanya apa inti segala ibadah pokok syahadat ini. Hakikatnya syahadat ini nasabah sumpahnya, pangkau kena syahadat nasabah sumpahnya. Makanya ya nang kata mas sumpahnya nanti na syahadat mutlak batal itu sumpahnya. Makanya itu sumpahnya pak nomor si ditetungin nasabah takak berek. Yang kedua pak kesingi bacana patihata syahadat salawat ilalana tahayyai itu tuh nasabah beresalam. Berarti yang pas supaya pak beri jamak di ujung kematiannya di nagaga na buada sengadina kalimat la ilaha illallah. Tapi kata tu kumili mati nanti aja pak jamak kadendang andang dan naing kami mak itulah denda waktu nama di sisi polila ada siapa lah denda kalau denda polewa magani ada nama komenda mari pakan dalak ada boleh waktu nama di sisi taruh ni fakan dah yo ko basupa jamu apa itu pakanangin nari jika agak salah dah ia tu pakanangi pak tau lempu nari nano ya kuri na pada bujanda rega agak pakan dah ya nari na pada bujanda dia nano lempaan nana melo pano lempa pada na cocok na sengari na sana kan makanya itu pakanangi tau lempu tapi ya nak pakan dan na sana supaya na masalah ya tu tomo-tomo lebih yang hadir. Tapi ia ko tuju moy kandang na tuju sumpajan na kade guru tak dena masalah apa itu kandangi bilo-bilo lino yang penting dia mutak kalu pari tujunna pakasuya mo mangono di fung Allah subhanahu wa ta'ala. Sini na tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya terakhir ya nadi sinu tuli pamasin almarhum atau matota pertunito malakna. Jadi ya sengi perti malak nadi nakan ne kewajiban tania maka dia kuyilo doang ini nada tufa doang tak tidak maka dia guru tanya sengi perti malak nak mati witawi dia nakan ne ya sengi kewajiban na ya sengi kewajiban pada na sumpayan na puasa na pasakaran almarhumah irite raji lo masih di makbir jamak semasa hidupnya tapi meninggalnya almarhumah dia nakan ni kewajiban masumpah kecuali pak dimundingan nama sumpajangan almarhumah raji lo masih dekat itujun nama pembangunan nama masih kita nasabar itujun nama ramparatna tapi matiin almarhumah dia nakan ni kewajiban masih dekat kecuali pak dimundingan nama masih dekat. Tapi makanya Nabi tatelum itu pas salama ki ye koto mate nomorosi dipunai lalu ki amalak malari. Ya senge amalak malari amalak mananunga mati di nanti aja paja maculo yiro malak na culo na wetuo. Pak kadai guru tangka tore somondin na puangi hera aja miti amalak na yang begitu banyak. Mari angka amalak malari na taro di waktu na tuo tomato malapi yang ki hadir. Jadi ya nang kamu warang paras sabahagia warang parang ita sidaka apa aga miya punai telu nomor si di aga yang ya to capu ipaki ya to buru tapi ipaki masih dekat amala purena na sebab pas sidaka itu jun na warang parangi na wadingi salama mananung atau motomala iya kihat. Yang kedua pak disegendah yang ketiga pak dimondi senantiasa milodwangi warialatnya. Makanya maka de guru tak apa tuan ni ketika kau dapatkan ini 4 malam illa dua lali itu tomatemu. Kenapa? Okon itu tomatewi tanya pak dongar itu jun napak dimundingan nah. Nomor sini ya natamai wani pamulan narak jabo illa doang itu matita. Jadi ya natama wani pamulan narak jabo illa doang itu matita. Elabat ni. Tapi kadang guru tamam magi-magi finrangi mopi umur malam pindah agak hidup ular raja buat topingan nawat diamalkan. Yang kedua nasa guru tak yana tami wani patangana syakbang illa doang itu mati. Tami wanya lepar pitara mele momposi di sawala bajan nawanin nataka berete pura kidupewi puasa ular ramalan maka itulah malam tona tomatewi tajam pak dongan. Tapi kebanyakan wita maiga ya natami wanya peleparangi mak dojan letus subuh telu najama mak canggore mak biparako mak burasa
Karena guritil lodong itu mati. Yang keempat itu setiap malam Jumat. Tapi maka de guru tak maka tukang ya koloki sering di tanda tampungan na tomati tak patujiwi as-sujuma ba'da asar. Oke itu hitungan na watui mustajab pak dongan itu ketika masuk hari Jumat ba'da asar. Makanya kata sare-sare waktu ye potong lodong mustajab tu ye pak dongan tak. Termasuk wani pamulan naraja ba'il lodongi wani patangan Sya'ban wani asirana Sulhijjah wani 10 na Sulhijjah wani 10 na Muharram wani leperpitar si bawa tungke setiap malam Jumat termasuk as-sujuma ba'da sara perbanyak doa as-su'araba ba'da luri lodwangi titik tatin nabosi saburu takbik kota nang lodwangi opo kisujud paca purangi lodwangi maka itulah waktu ya kota lodwak kemungkinan besar di natulai fungala ta'ala fa'adungat. Makanya maka de guru tak masalra malak bisarai tanah tampungan atau mati tak patujiwi as-sujuma ba'da asar. Walaupun sebenarnya itu aswe makan jak mana jika ada asu masalah senis salah saraba kami si juma satu ahad makan jak mana tapi angka ya sengi kami nama sarona malak di upana as-sujuma ba'da asar tapi ya kami nama makan jak wani juma tatik 2 tangga bedi. Sini na tong otomalah piyen ki hadi makanya tabe kasih di padonga pelatukangi makanya nabi ta ya koloki syari di tanah tampungan na tomate almarhum almarhumah ya kotomelo nama de amalkan ini doa iwe fadongange telu nomor rosid dimancaji wido ari 7 na tomate ta yang kedua tawassul kita kepada nabi yang ketiga mancaji itu salawat. Makanya Nabi tayyib batik kata lo yuruna tanah tampungan almarhum almarhumah maka secara hakikat ya kaya tu awatanan na tomatiwi pacan ila laki buruk na letu aso na kiyamai ari rupa doganda ibadai Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad la tu'athib hatsal mayyit. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad la tu'athib hatsal mayyit. Jadi pakuli Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad la tu'athib hatsal mayyit. Sinin na tomo-tomo lebih yang ki hadith saya kira ya nakapa yufola tukangi mamagi-magi mancaji wi akata jangan lori di mana sehingga kaki makamala kangi dua telu wareka da malak minas serekuama ilolo ngangi amatene minas sabari lemur. Yang kedua tentunya natofala tomilo riwa makidasa kabisa adiwi untuk perbanyak amal ibadah sebelum misalewi wanuwalino naserikuama nginato salama siliwangan salama wanuwalino lebih assalama karilino siwalik nafuwangi maka tentu ilalan natudas sipurut tayawan ini digaga akad tesangadin kita doakan orang tua kita tomata malabit almarhumah jahab sawahab omagi-magi nasaba pak dongat tayamanan pancadi wipatak pak barakan apa masih nayak dan pengesidin na dosana atas salam almarhumah iterime sinin na amala ibadah pakasyon almarhumah nadi gaga iwala kangi almarhumah sangarin na pawada suruga pamasi na fungalla ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadal hadat. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu wanha.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه النية وخصوصا إلى روحها المرحومة ثم لبيتا إبو حج حبسة وحب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر كلام اللهم وفق إلى أقوام الطريق. الشر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.